Ikipe ya APR FC, ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Iyi kipe ikomeje gukubita umuhisi n'umugenzi mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Iyi ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe yo kuba yakegukana iri rushanwa. Ni imwe mu makipe kandi akomeje guhabwa amahirwe, benshi bakavuga ko iyi kipe ishobora kwegukana iri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Gusa bijya gutangira, iyi kipe mbere y'uko yitabira iri rushanwa ntabwo benshi bayihaga amahirwe yo kuba yaryegukana, bitewe n'uko imikino ya gishuti ikipe yari yakinnye itegeze yitwara neza. Uburyo iyi mikino ikipe ya APR yayitwayemo ntabwo byageze bishimisha abafana bayo, byatumye ijya gukina irushanwa rya Sekafa Kagame Cup nta mufana w'ikipe uri kuyiha amahirwe yo kuba yaryegukana. Gusa ubu ngubu benshi bakomeje kuvuga ko ikipe ya APR ishobora kwegukana iyi rushanwa, bitewe n'uko iyi kipe nta kipe n'imwe iri kuyihagarara imbere. Ese byagenze gute? Ni irihe banga iyi kipe ya APR yakoresheje kugira ngo ibe iri guhana buri wese uje gukina nayo? Ese byagenze gute? Ni ukubera iki iyi kipe ya APR imaze kugera ku rwego rwiza rwo kuba yatsinda buri kipe iyo ari yo yose mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba? Ugiye gusobanukirwa impamvu ku yindi. Uraza kumenya impamvu iyi kipe ya APR iri kugenda yitwara neza mu gihe irushanwa ryagiye gutangira nta n'umwe uyiha amahirwe. Bijya gutangira, ikipe ya APR yakinnye imikino ya gishuti, mbese itegura irushanwa ryita inkera y'abahizi. Iri rushanwa APR FC ntabwo yigeze yitwara neza, biri mu byatumye abakunzi bayo batangira kuyivumira ku gahera. Gusa ikipe yashyize akadomo kuri izi mpaka zose. Ijya gutangira irushanwa rya Sekafa Kagame Cup, yatangiye itsinda ikipe ya Bumamuro yo mu gihugu cy'u Burundi, irangije yitsinda ibitego 2-0. Nyuma yo gutsinda ikipe ya Bumamuro yo mu gihugu cy'u Burundi, yongeye gutsinda ikipe ya AS Murandege yo mu gihugu cya Kenya. Nyuma yo gutsinda ikipe, noneho impaka zahise zicika. Abafana ba APR icyizere gitangira kugaruka, batangira kuvuga ko ikipe yabo noneho yabageze ku rundi rwego. Noneho iyi kipe ya APR yaje noneho gukora gashya nyuma yo kunganya n'ikipe ya KMC yo mu gihugu cya Tanzania. Nyuma yo kunganya n'ikipe ya KMC igitego 1-1, iyi kipe yo muri Tanzania benshi bahise bavuga ko noneho ikipe ya APR yaba yatangiye kugera ku rwego rwiza, ndetse banavuga ko yaba igeze ku rwego rwo kuba yarwara iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ese ubundi Sekafa Kagame Cup iyi kipe ya APR izayitwara? Ibi byahise bituma, bitewe n'uko iyi kipe ya APR ifite abakinnyi bakomeje kwitwara neza, byahise bituma kwibaza abakinnyi bashobora kuzaba top scorer muri shampiyona y'umwaka utaha. Ese shampiyona y'umwaka 2025 2026 ni bande bazaba top scorer? Muri iki kiganiro nibajije ikibazo, nawe uze kukibaza. Ariko muri iki kiganiro tugiye kukubwira abakinnyi ba APR, maze utubwire ubona zitwara neza muri shampiyona ya 2025 2026. Uraza kutubwira top scorer w'ikipe ya APR, cyangwa se ubona uzatsinda ibitego byinshi muri abakinnyi tugiye kukubwira. Uraza kutubwira hagati y'umunya Burkina Faso Cheikh Djibril Ouattara. Ese ni Cheikh Djibril Ouattara uzatsinda ibitego byinshi? Ese ni Memeri Dawo? Ese ni Denis Omedi Umugande? Ni umunyamauritania se Mamadou Sy? Ese ni umugande Hakimu Kiwanuka? Ese muri aba bakinnyi ninde ubona uzitwara neza akazaba top scorer w'ikipe ya APR? Ujya muri comment box utubwire igitekerezo cyawe. Niba ukunze iyi video, kanda like.